Harf ra je još jedno slovo od onih slova u arapskom jeziku koja se prilikom pisanja uvijek spajaju sa desne, a nikada sa lijeve strane. Način pisanja ovoga harfa je takav da postavimo jednu polusavijenu liniju u obliku luka na liniji za pisanje harfova, a piše se odozgo prema dolje. Položaj ovog harfa je takav da kraći i gornji dio harfa stavimo na liniji pisanja, dok duži i donji dio harfa stavimo ispod linije pisanja harfova, kao što vidimo na ovoj slici ovdje. Izgovor ovog harfa je sličan našem slovu R, s tim što se kod izgovora damme i fethe slovo ru ili ra izgovara krupno, pa ćemo reći ru ili ra, ili u primjerima je temirun ili arade. A kod kesre izgovaramo kao tanko ri, pa kažemo uride, turidu. Prilikom izgovora koristi se vrh jezika i nepce. Svojstva ovog slova su zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost, piskavost, vibriranje, kao što možemo vidjeti iz određenih ajeta u Kur'anu, gdje Allah dželešanuhu kaže ređulejni, robbi, faghfir, faghafara, innahu huwal ghafurur rahim. Način pisanja ovoga harfa biva, ako je samostalan ili na početku riječi, ostavimo ga onakvim kakav jeste, a ako je u sredini ili na kraju, dodat ćemo jednu kratku crtu sa njegove desne strane, koja je u biti veza između njega i harfa prije njega. Vježba za ovo slovo glasi ru, ri, ra, r, run, ren, rin, udir, edri, ve'erin, deduden, ridudun, re'ede, rud, re'edin, derdin, iridun, zarde'e, de'era, udzid, urid, darad, dadrun, zararin, dararan, zurarin, ararun. Praktični primjer iz Kur'ana, kaže Allah tabaraka wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.